Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nili video kiban base me ajer ding pic lo, means November bangkin yan bhan awareness lapen explanation kapre abitus minan bhan mgan pipidet pateng lo. Athe nili November bangke 2 times exam doko na supen jong masin nili nawan pitek pidet lo na supen kya konon December nang dut alo seme ako exam ching thuli puno hoptai si philte lasi nili lahai. Pero jo nan hon misem nisno na video nang wan pitek pidet lo lapen ke nili ki student na matini no sil dak junior college BA 5th sem wala no si dak si chardi lapen ke nili atam chi adjust nang pick atheke nili ladak bisho matham stem matela so college hostel sido ladak la so pero jo nan hon video kibani phan mangke nili atam chi adjust nang pick lo lasi to non pe mangke nili non December nang dot alas nili bang bo ipik po lasi lapen ke non nan hon video mangke ni thampe ke lake nili YouTube earning mande subscriber lapen mate viewers tumke YouTuber tumte posa earning o lo pasi matha jeji lasi nili bang pini ni YouTube earning sepkan depon nili monetize lake July long si monetize bon lapen ke nili August bang ke nili full active o lo laso pen jog dal bang ke nili pinang posa earning lo lasi to pini bang ke Son ko ano si nili YouTube earning kilima na sepaklang pon di bangke to tante nomang ke nili YouTube earning le lang nili YouTube studio cho live po okay nili YouTube studio okay to YouTube studio lang po okay ano YouTube earning okay nili YouTube earning lake nili komunitas lake July husi monetize lo lapeng August bangke nili chpeduk loss chpeduk pe na jog nili August hut kilong lake $39.15 $39.15 pultang te kon pon calculator na $39.15 pultang te 3,126 rupees nili August hut kilong lapeng ki aku September bang dang tunang September bang ke nili 4th semester exam final exam doko ngasu bang seme nili bang asap bo ilu he adjust lo time seme asud exam doko pe lo seme cibang cepat duk lo de lo seme asu bang ke $18.52 lo ngasu bang ke $18.52 pultang te kon po India rupees ke $18.52 te 1,479 rupees asu bang ta okay angke no ke Oktober husin nili YouTube earning long nain plus teme nili bang kusolo atam che just lahi pen masin nili thekde lo Oktober bank $13.76 bela bank India currency pulutang te 13.76 pulutang te 1,098 rupees lasu bank astame nili non November lasu bank nili YouTube earning to belong the lola bank nili 2 time exam doko pena jog nili lasu bank video se me hini thom ne ko aning bon kiban lasu bank nili $5.39 be lasu bank ki kom na lo bon lasu achik halo nili chudu October se nili YouTube earning long nei pro se me nili chipaduk na pen exam doko pen jog long un de lo 5.39 hindi November bangke 5.39 pute 430 rupees vet November bangke longke thang thelo nili 1 month balance bangke part don la bangke chok lo asi non December bangke long lang la bangke earning nilang non si December kilo la mate dis semeni non December bangke nilin phan full neto phan nilen phan chipiduk po tapen nili YouTube first payment me long kilong po chudu October silong nei pro semeni nili Palong thek te la pen ke November long ene pro seme ako exam batahi ni ki thom do ko pen jong ni idalo sinon December bang ke full ni seme active po alate first payment seme long po pen ke ako next pen ke nen fan next level video seme mate awareness lahas me nang fan mission video na wan pi bompo and if you like la si kang tong thank you please ni fan anang support tha karo